18 metaka u Mercedes 600. Registracija BG 600 00000. Raskrsnica Nemanjine i Svetozara Markovića u Beogradu. Sat i po posle ponoći, 27. novembar 99. Zoran Šijan, 35 godina, prvak Evrope u kickboksu, lider sučinskog klana, mrtav za volanom. Njegova žena, Goca Božinovska. Zna se samo da je došao iz Gevgelije u Makedoniji, gde je bio imućan. Kuća, imanje, 5 dece iz prvog braka. Onda upoznaje ženu iz Srbije, Gocinu majku, i donosi odluku koja će odrediti sve. Napušta kuću, napušta imanje, napušta 5 dece. Prelazi granicu i u Srbiji postaje železničar, nadničar. Od bogatog Makedonca, čovek koji živi u šupi bez struje. 5 dece u Gevgeliji ostaje bez oca. Nikad im se neće vratiti. O prošlom životu ćuti. Ni Goca ne zna detalje. Samo zna da je otac imao sve i da je sve ostavio. Majka je bila domaćica. Čistila tuđe kuće, prala tuđe rublje i pevala. Ali samo za sebe. Talenat je postojao, Bina nije. Između ta dva fakta rasla je devojčica koja ima isti glas i koja neće ćutati. Otac nije želeo da Goca peva, ne zato što ne ume, nego zato što je znao šta kafana znači za mladu devojku. Jednog dana dolazi u školu u Kraljevu pred celim razredom sa gumenim crevom u ruci. Kaže ćerki pred nastavnikom i đacima: ako nastavi da peva, bit će batina. Javno, pred svima, da zapamti. Goca ne prestaje. Sa 15 godina danju sedi u školskoj klupi u Kraljevu. Noću peva u kafanama na Ibarskoj magistrali. Put od Kraljeva ka Čačku, kafane na svakih par kilometara. Dim, alkohol, muškarci koji lupaju čašama o sto kad im se pesma svidi. Goca peva do 2 ujutru. U 4:30 posljednji voz nazad u Kraljevo. Sat i po sna, pa opet u klupu. Škola, voz, kafana, voz, škola. Svake noći isti ritam. Sav njen svet, 2 tačke i šine između. Gazdarice u kafanama plaćale su gotovinom iste noći. Za devojku iz šupe bez struje to su bile ozbiljne pare. Otac je na kraju video cifru. Za jednu noć u kafani Goca zarađuje više nego on za mjesec dana na pruzi. Gumeno crevo ostaje u ladici zauvek. Gazde u kafanama tražile su više od pesme. Goca je to znala. Kafana na magistrali kasnih 70-ih nije Bina. To je podnagib, klizav, dimljiv. Goca ima glas, ali nema zaštitu, nema ugovor, nema menadžera. Ima 15 godina i posljednji voz u 4,5. Kafana kod Ruže na Ibarskoj magistrali. Goca dolazi sa društvom, nemaju pare za račun. Kafana je puna, dim gust. Goca ustaje i peva da plati račun. Ne da zabavi goste, nego da pokrije dug. Publika lomi čaše zubima. Gazdarica Ruža gleda iz ćoška. Pre nego što Goca završi 3. pesmu, nudi joj posao na licu mesta, bez audicije. Devojka koja je pevala da ne plati račun, sad ima redovnu platu. Posao znači svaku noć. Isti dim, ista publika, iste lomljene čaše. Ali sad za to dobija novac i nešto više od novca, reputaciju. Po kafanama duž magistrale, od Kraljeva do Čačka, počinje da se čuje njeno ime. Kafandžije se javljaju, nude noći, nude bolje uslove. Goca bira gde će pevati. Onda stiže Vesna Zmijanac. Iste godine, isti putevi. Kafana Lipovački cvet postaje njihova baza. Pevaju zajedno, žive zajedno, dele sobu, binu i bakšiš.
Dve devojke koje će za par godina puniti stadione dele jednu garsonijeru iza kafane. Jedne večeri u Lipovačkom cvetu sedi Šaban Šaulić, najveće ime narodne muzike. Sluša dve mlade pevačice. Posle nastupa prilazi, ali ne nudi ugovor. Nudi nešto vrednije, turneju sa sobom. Za Gocu je to izlaz iz kafanskog kruga. Putuje sa Šabanom, peva pred pravom publikom, vidi pune sale, vidi kamere. Na jednoj od tih turneja upoznaje Radeta Vučkovića, kompozitora 14 godina starijeg. Piše muziku za narodnjake, ima kontakte, studio i pristup pločama. Vidi u Goci potencijal, ali ne samo profesionalni. Između njih počinje veza. On postaje njen mentor, njen producent i uskoro njen muž. Goca ima 18 godina kad staje pred matičara. Rade 32. Devojka iz Samajle i kompozitor sa pozicijom u industriji. Ona dobija pristup studiju, on dobija glas koji može da nosi njegove pesme. 84. dolazi ćerka Jelena Vučković. Goca ima 19 godina. Beba traži 24 sata dnevno. Karijera traži 24 sata dnevno. Jedno od to dvoje mora da sačeka. Jelena ima 3 meseca kad je Goca ostavlja kod bake u Samajli, u istom selu u kom je sama odrasla. Baka nema mleko za bebu. Komšinica doji tuđe dete, bukvalno stavlja na grudi bebu čija majka peva u Beogradu. Dok Goca gradi karijeru, njena ćerka raste u selu sa tuđim mlekom. Rade Vučković, Jelenin otac, to potvrđuje javno. Jeste dirljivo, ali to je istinito. Jelena će živjeti kod bake do 15. godine. 15 godina bez majke, 15 godina bez oca. Sa komšinicom umjesto dojke i bakom umjesto roditeljskog doma. 3 albuma za 5 godina. Ti mi bese od Zlata jabuka, Ne idi, Želim da me želiš. Svaki propada. 3 pokušaja, 3 puta ista tišina. Industrija je ne čuje. Niko je ne hvali, niko je ne kritikuje. A ćerka raste kod bake u Samajli. Brak sa Radetom puca, on vara. Posle 3 godine razvod. Goca ima 23 godine. Iza sebe ima propale albume, bivšeg muža, dete u selu. Ispred sebe ništa. Novogodišnja noć u Beogradu. Goca izlazi iz hotela sa momkom. Drže se za ruke. Ulica je prazna, praznična noć, ljudi su unutra. Gocin momak se zove Mita. Ispred njih parking. 5 metara dalje stoji neko i puca. Mita reaguje u sekundi. Gura Gocu od sebe. Ona pada u stranu. On pada mrtav. 5 metara rastojanja, jedno dugme na pištolju i čovek koji ju je držao za ruku leži na betonu ispred hotela. Novogodišnja noć postaje mesto zločina. Policija dolazi, otvara predmet i nikad ga neće zatvoriti. Ko je ubio Mitu, niko ne zna. Zašto, niko ne zna. Jedino što se zna je da je Goca bila tu i da ga je držala za ruku. Metak je mogao da pogodi i nju. Da Mita nije reagovao u toj poslednjoj sekundi, da je nije odgurnuo, ovog bila druga priča. Ili nikakva priča. Goca preživljava. Poslednji potez koji Mita pravi na ovom svetu, da nju gurne iz linije vatre. 24 godine. Mrtav momak. Bivši muž. Ćerka kod bake i jedno leto koje menja sve. Herceg Novi, Crnogorska obala, leto 89. Goca je na plaži i tada vidi čoveka. Zoran Šijan. Visok, jak, širok u ramenima. Prvak Evrope u kickboksu. Između njih se dešava ono što Goca opisuje jednom rečju.
Ljubav na prvi pogled. Nema dugih udvaranja, nema faze upoznavanja. Plaža, pogled, gotovo. Goca kasnije priča kako je to izgledala. Te noći su izašli na večeru sa Zlatom Petrović i zajedničkim drugom Krušom. Proveli su celu noć zajedno, otišli u Surčin i pre zore Šijan je zaprosio. Posle 2 dana poznanstva. Pozvao je majku, pozvao tamburaše, pozvao drugove. Goca je zvala Zlatu da joj kaže da se udala. Zlata je mislila da se šali. Ali Zoran Šijan nije samo sportista. Iza naslova evropskog prvaka stoji drugi naslov koji novine još ne smeju da štampaju. Šijan je predvodnik surčinskog klana. Kradu luksuzna kola širom Evrope, Nemačka, Austrija, Italija. Prevoze ih u Srbiju, preprodaju, uzimaju reket od firmi. Posao ozbiljan, opasan i veoma unosan. Goca to zna. Svi to znaju. Surčin nije selo gde se šapuće. Svi vide ko vozi kakva kola. Svi znaju odakle novac dolazi. Niko ne pita naglas. A Goca ne samo da ne pita, ona se udaje. Porodica pokušava da je zaustavi. Zaključavaju je u stan, brava na vratima, ključ sakriven. Sede i čekaju da se predomisli. Goca vadi pištolj, poklon od Šijana. Uperi ga u porodicu, u majku, u brata i kaže: sve ću da vas pobijem. Pištolj u ruci devojke od 24 godine, uperen u sopstvenu krv, zbog muškarca koga poznaje par meseci. Porodica otključava vrata. Goca izlazi. I porodica prekida kontakt. Na neko vreme Goca Božinovska nema porodicu, nema majku, nema brata. Ima Šijana. I to joj je dovoljno. Venčanje, novi život. Kuća u Surčinu. Luksus kakav nikad nije videla. Frižider pun, garderoba puna. Novac nije tema. Od Samajle i Šupe do kuće u kojoj se plaća keš i voze nemački automobili. Skok koji izgleda kao san. Ali san u kome po kući šetaju ljudi sa pištoljima. Goca ulazi u svet gde se pravila ne pišu na papiru, gde se dugovi ne plaćaju na sudu, gde čovek koji večeras sedi za tvojim stolom, sutra ne mora biti živ. Ona to prihvata. Ne iz naivnosti, nego iz izbora. Šijan je njen čovek. Ona je njegova žena. A to znači 8 godina u kući gde policija i mafija sede za istim stolom. Gostila sam policiju i najveće srpske mafijase. Kuća Šijanovih u Surčinu bila je raskrsnica. Čume dolazi. Ljubiša Buha, čovek čije ime zna svaki policajac u Beogradu. Pleća dolazi, Zvonko Plečić. Limun dolazi, Milan Narandžić. Klanski vrh, svi tu. Svi jedu njenu hranu, svi piju njenu kafu. A ona kuva, servira i ćuti. Kad sam ga pitala ko su ti ljudi, rekao je: momci iz Surčina. Nisam pitala više. Članovi klana imaju legitimacije resora državne bezbednosti. Ovlašćena službena lica unutrašnjih poslova. Policija ne hapsi svoje. Šijan jednom uzima kapu komandiru policije, stavlja je na glavu Pleće i objavljuje pred svima: Pleća je sad šef. Policija i kriminal u istoj prostoriji, za istim stolom. Pleću će kasnije ubiti radnik državne bezbednosti, usred bela dana, u restoranu, pištoljem. Ali to je tek za par godina. Pevaču Saši Matiću Šijan jednom daje 2000 nemačkih maraka za jednu pesmu. Toliko je vredeo dobar glas u kući, gde se novac nije brojao. 90. godine dolazi ćerka Zorana. Goca ima 25 godina. Godinu dana kasnije sin Mirko, 91. Dvoje dece za 2 godine. Kuća u Surčinu se puni. Kolica u hodniku, pelene u kupatilu. A za stolom u dnevnoj sobi isti gosti.
klanski vrh. Bebe odrastaju u istoj kući u kojoj se dogovaraju poslovi o kojima novine pišu šiframa. Zorana i Mirko puze po podu dok Čume i Limun razgovaraju o stvarima koje deca ne treba da čuju. Ali deca su tu. Oduvek su tu. Od 90. do 96. Goca ne snima. Ni jednu pesmu, ni jednu notu na traci. Šijan ne želi da mu žena peva po kafanama. Ili Goca nema vremena između dvoje male dece i klanskih gostiju. Ili industrija nema mesta za nju posle 3 neuspela albuma. A oko nje se puca. Restoran, noćni nastup. Goca peva, publika sluša, sve izgleda normalno. I odjednom pucanj. Čovek pada mrtav ispred bine, na metar od mikrofona, na metar od Goce. Metak je proleteo pored mojih očiju, čovek je pao mrtav. Njene reči, iz prvog lica. Ali te noći nastaviš, jer u tom svetu nastaviš ili nestaneš. Dizeldorf, Nemačka. Romska svadba, 600 zvanica. Goca peva, Zlata Petrović peva pored nje. 2 najveća ženska glasa srpske narodne muzike na istoj bini, u dijaspori. I onda ulazi turska mafija, naoružani, usred svadbenog šatora. 600 ljudi, žene, deca. Panika, vrištanje, stolice lete. Goca i Zlata na bini gledaju kako se svadba pretvara u ratnu zonu. Opet nastavljaju. A kod kuće klanski život teče dalje. Limun, Milan Narandžić, postaje više od gosta. Postaje deo porodice. Dolazi svaki dan, poznaje decu, igra se sa Mirkom, pomaže u kući. Kad Šijan ode, Limun ostaje. Posle Šijanove smrti, Limun će odgajiti Mirka. Sin lidera klana odrasta sa čovekom iz istog klana. Mirko ga zove Ćale, ne Zorana, ne biološkog oca koga jedva pamti, nego Limuna, čoveka koji je sedeo za stolom kad je Mirko bio beba i koji će ostati kad oca nestane. Još je 95. Još je 96. Još Šijan dolazi kući. I onda prestaje da dolazi. Ne zato što je mrtav, nego zato što je našao drugu ženu. Komšinicu Goranu, Gocinu drugaricu, ženu iz iste ulice. 96. Šijan ostavlja Gocu za ženu koja živi na 100 metara od njihove kuće. Ostavlja 2 dece i ženu koja 6 godina nije snimila ni jednu pesmu. Goca se sa decom seli na Novi Beograd i gleda kroz prozor u grad koji joj nije dao ni karijeru, ni mir. Gorana, komšinica, Gocina drugarica, žena iz iste ulice u Surčinu. Šijan je bira umjesto Goce. Ne odlazi u drugi grad. Ostaje u istoj ulici. Goca ima 31 godinu i nema ništa osim glasa. Glasa koji niko više ne sluša na ploči. Ali glas je dovoljan ako imaš pravu pesmu i pravog čoveka da je napiše. Saša Popović je u tom periodu napravio nešto čemu nema imena. Goca sama kaže: bio mi je kao brat kad sam bila psihički ubijena. Svaki dan sam morala da idem kod njega na ručak da se ugojim. Bila sam ko kostur. On me spasao. Dugujem mu život. Čovek koji će osnovati Grand Production najpre spašava ženu koja će postati njegova najveća zvezda. 97. izlazi album Još sam jaka. Izdaje ga ZAM Production. Muziku piše Saša Popović, čovek koji će osnovati Grand Production, kuću koja će vladati srpskom folk muzikom narednih 20 godina. 97. Grand još ne postoji kao label. Popović piše pesme za različite izdavače i jednu od njih daje Goci. Još sam jaka. Posle svega Goca se vraća. Album prolazi. Ovaj put ga ljudi čuju. Radio ga pušta. Kafane ga traže. Diskoteke ga vrte. Prvi put u 13 godina karijere Goca ima komercijalni uspeh. Pravu publiku. Prave pare od muzike. Ne od bakšiša u kafani na Magistrali, nego od prodaje ploča.
od zakazanih nastupa, od publike koja zna njeno ime pre nego što se pokne na binu. Priča kruži da je Sheehan uplatio novac za studio. Koliko tačno, niko ne zna. Nijedan dokument to ne potvrđuje. 98. izlazi album koji menja sve. Okovi. Grand Production. Prva ploča na lejblu koji će postati imperija srpskog folka. Album ima 8 pesama, 26 minuta ukupno. Okovi postaje mega hit. Pušta se svuda. Na radiju ujutru, na televiziji uveče, u kafanama do zore, na svadbama do jutra. Od Beograda do Minhena i Beča svi znaju tu pesmu. Album donosi i životnu grešku. I Ili idi ili ja ću. 3 pesme koje definišu karijeru. 3 pesme koje će Goca pevati do kraja života na svakom nastupu. Iste godine, 12. aprila 98. 200 policajaca upada u Kotobanju, sedište klana. Sheehan, Čume, Pleća, Limun, Bagzi, Stakleni, svi u lisicama. Ceo klanski vrh u pritvoru. Iste godine, kad Okovi grmi na radiju, njen muž sedi iza rešetaka. Goca Božinovska konačno postaje ono što je trebalo da bude od prve kafane na magistrali. Zvezda. Sa 33 godine. Posle 15 godina kafana i studija. Puni sale, ima hit, ima Grand Production iza sebe, ima novac koji dolazi od muzike, ne od muževa. Zlatne godine počinju. Ali račun je već napisan. Datum stoji na njemu. 27. novembar 99. 98. Vrnjačka banja. Festival Moravski biseri. Goca izlazi na binu. Haljina, reflektor, publika čeka. Pesma se zove Čovek mog života. Publika je na nogama pre kraja prvog refrena. Čovek njenog života vodi kriminalni klan i ima manje od 14 meseci života. Naslovi pesama iz tog perioda govore sami za sebe. Okovi. Opomena. Naslov albuma koji dolazi posle ubistva. Kaznio me život. Duet koji će postati hit u celom regionu. Kazna. Pesma sa istog albuma. Svaka pesma nosi ono što Goca živi. Bol koji ne može da kaže rečima, peva. Strah koji ne sme da pokaže, stavlja na ploču. 3 nedelje pre ubistva, novembra 99. Gorana rađa sina. Vukašin Sheehan. 3. dete Zorana Sheehana. Dečak koji će upoznati oca samo sa fotografija. I onda raskrsnica. Nemanjina i Svetozara Markovića. Sat i po posle ponoći. Mercedes 600 stoji na semaforu. Iz drugog vozila Rafal. 18 hitaca. Glava, telo. Ubice nestaju u mraku Beograda. Ali u tom Mercedesu, nedugo pre, sedeo je 7-godišnji dečak. Mirko Sheehan, 7 godina. Bio je u kolima sa ocem te noći. Zoran ga je vratio kući nedugo pre nego što je stao na taj semafor. Da je kasnio sa vraćanjem sina, Mirko bi bio na sedištu iza oca kada su počeli da pucaju. U posljednjem telefonskom razgovoru Goca čuje Mirkov glas u pozadini. Dečak kaže ocu, dobro tata, dobro. Posljednje reči koje je Goca čula pre nego što je sve utihnulo. Pola sata je delilo taj poziv od 18 metaka. Na drugom kraju Evrope, u Beču, nastup je upravo gotov. Publika aplaudira. Goca silazi sa bine. Šaban Šaulić joj prilazi. Čovek koju je otkrio 15 godina ranije u kafani na Ibarskoj magistrali. Tada ju je izvukao iz anonimnosti. Sad joj nosi najgoru vest njenog života. Zoran je mrtav. Goca pada. Nose je u hotelsku sobu. Jutro spevačica na turneji, večeras udovica. Policija otvara istragu odmah. Beograd, centar grada, poznata ličnost, 18 hitaca.
Političari traže rezultate, mediji traže odgovore. I počinje ono što će trajati 25 godina. Ispitivanja koje ne vode nikuda. Prvo ime na stolu. Zoran Uskoković. Nadimak Skole. Čovek iz podzemlja. Čume je bio uveren da je Skole ubio Šijana. Skoleta su ubili godinu dana kasnije. Ima motiv, ima mogućnost, ali nema dovoljno dokaza. Tužilaštvo ne podiže optužnicu. Drugo ime. Grupa Željka Maksimovića. Nadimak Make. Organizovana ekipa. Također imaju motiv, ali također nema dovoljno dokaza za sud. Treća verzija dolazi od Nebojše Tubića. Nadimak Žabac. Čoveka koji će kasnije postati Gocin partner na 16 godina. Po njemu motiv nije posao niti klan. Motiv je žena. Elena Karić, devojka jednog od kriminalnih šefova. Šijan je navodno zaveo Elenu. Njen partner to saznaje i odgovara mecima na semaforu. Četvrta verzija dolazi od Šijanove majke Milice. Otkrila je da je Zoran 2 do 3 mjeseca pre smrti ošamario Marka Miloševića, sina predsjednika Srbije. Milica je pričala: rekao mi je da je Marko Milošević učinio nešto loše, nehumano, i da mu je on zapretio. Posle toga automobil sa 4-5 muškaraca počinje da prati Šijana po Beogradu. Kad ih zaustavi, kažu da postupaju po službenoj dužnosti. Državna bezbednost. Peta verzija. Mediji optužuju bivše komandanta jedinice za specijalne operacije Milorada Ulemeka Legiju. Milica tu verziju odbacuje i kaže da su Zoran i Legija bili u dobrim odnosima. 5 verzija. 0 presuda. 25 godina. Novogodišnja noć, Hamburg. Nekoliko nedelja posle ubistva. Goca nastupa u dijaspori. Posle nastupa joj prilazi jedan muškarac. Ljubazan, šarmantan, udvara se otvoreno, kupuje piće. Taj čovek je pobegao iz Srbije posle Šijanovog ubistva. Goca je za to saznala tek 4 godine kasnije. Napustio Beograd i otišao u Nemačku brzinom koja ne ostavlja prostor za slučajnost. Ko beži iz zemlje u noći kada ubiju lidera klana? Čovek koji se plaši da je sledeći. Čovek koji zna ko je pucao. Ili čovek koji je bio deo plana. I isti čovek sad stoji pred Gocom sa čašom u ruci. Tek mnogo kasnije, pred kamerama, Goca izgovara: sve se zna, a ništa se ne zna. Goca daje izjavu koja ledi krv. Bila sam spremna da ubijem. Javno, bez stida, bez oklevanja. Žena sa 2 dece i 18 trupa u Mercedesu pokojnog muža htela je osvetu. Nije je dobila. Ni osvetu, ni pravdu. Niko nikad nije stao pred sud za ubistvo Zorana Šijana. 13 godina posle ubistva, na sasvim drugom suđenju, za ubistvo policijskog generala Boška Buhe, pojavljuje se svedok. Slobodan Resimić. Tvrdi da mu je Nikola Maljković rekao: da, ja sam ga sašio. Žargon za ja sam ga ubio. 2 dana posle ubistva, Resimić je video oštećenja na Maljkovićevom automobilu. Pokazanja ni do čega ne dovode. Još jedno ime, još jedan slepak. Resimić danas nije u Srbiji, već godinama. Posle metaka dolazi bitka za kvadrate. Gorana tuži za 1/3 kuće u Surčinu, iste kuće u kojoj je Goca živela. Gorana smatra da ima pravo kao Šijanova partnerka i formalno ima osnov. Na kraju presuda, kuća ostaje Goci. Formalni vlasnik Šijanov otac, Mirko Šijan stariji. Gorana dobija stan na Bežanijskoj kosi. Tek mnogo kasnije dolazi do pomirenja. Tiho. Bez kamera. 2 žene jednog mrtvog čoveka konačno razgovaraju. 3 mjeseca posle sahrane. Studio. Goca ulazi. Bila sam ko kostur, kaže kasnije.
Inženjer zvuka pita da li je sigurna. Goca odgovara: pusti traku. Album se zove Opomena. Snimljen u 2 studija istovremeno, Pink i Hit. 10 pesama dok je Mirko imao 6 godina i pitao zašto tata ne dolazi kući. Na tom albumu duet koji će promijeniti pravila igre. Partner Enes Begović. Pesma se zove Kaznio me život. 20 dana posle izlaska postaje mega hit. 20 dana. Ne 20 nedelja, ne 20 meseci. Toliko treba jednoj pesmi da pokori ceo region. Od Beograda do Sarajeva, od Novog Sada do dijaspore u Nemačkoj. Enes Begović nikad nije zaboravio tu pesmu. Kasnije kaže, to je bila predteča svih dueta u regionu. Jedna pesma. 2 decenije pre svih ostalih dueta koji će preplaviti estradu. Pesmu je napisao čovek kojeg poznaju samo kao Ralet. Prijatelj, kompozitor koji zna Gocin glas bolje od nje same i zna kroz šta prolazi. Posle Opomene albumi se nižu. Put pod noge, Neodoljivo, u najboljim godinama. Dueti sa Enesom Begovićem i Jašarom Ahmedovskim. Žena koji su ubili muža pravi najbolju muziku karijere. Bol se pretvara u pesmu, pesma u pare. Pare drže kuću u Surčinu gde raste sin bez oca. Kuću gde svekrva plače svaku noć. Kuću čiji pravi vlasnik leži na groblju. 2008. Goca snima duet sa najboljom drugaricom, Zlatom Petrović. Pesma se zove Moja stara drugarice. 40 godina prijateljstva u jednoj pesmi. Od kafana gde su zajedno počinjale, preko bina po cijeloj Jugoslaviji do studija u Beogradu. Zlata i Goca zajedno kroz sve. Kroz muževe, kroz razvode, kroz ubistva, kroz ono što niko od njih ne priča javno. Žena peva o životu koji je kažnjava. Publika plače i naručuje pesmu ponovo. Niko ne pita šta se desilo onog novembra 99. Muzika je lepa, bol je tuđ. Kafana naručuje još jednu rundu. Posle u najboljim godinama. 10 godina bez studijskog materijala. Mirko je imao 7 godina kad je izašao iz tog Mercedesa, nedugo pre Metaka. Sljedeći 20 godina pokazat će da nikada zapravo nije izašao. Mirko Šijan raste u kući čiji je vlasnik mrtav čovek. Oko njega ljudi koji su radili za njegovog oca. Ulica u Surčinu gde svi znaju prezime i šta to prezime nosi sa sobom. Mirkov dosije. 3 hapšenja, 3 krivične prijave. Prvo hapšenje. Policija zaustavlja Mirkov auto. Pretres. U kolima nalaze pakete kokaina zamaskirane kao vlažne maramice. Mirko objašnjava da je za ličnu upotrebu. Količina govori drugačiju priču. Drugo hapšenje. Kopaonik. Mirko nožem napada mladića. Krivična prijava za napad. Sud u Raškom zakazuje ročište. Mirko ne dolazi. Poziv za drugo ročište. Opet ne dolazi. Treći poziv. Opet ne dolazi. Sud izdaje nalog za prinudno privođenje. Tek tada staje pred sudiju. Treće hapšenje. Mirko vozi pijan. Zaustavljen na kontroli. U kolima pored njega Goca, njegova majka. Žena koja je čitav život bežala od nasilja, od metaka, sad sedi u autu svog sina dok ga privode za pijanu vožnju. Ali Mirko nije jedini Šijanov sin. Vukašin Šijan, sin Zorana i Gorane, odrasta u stanu na Bežanijskoj kosi, daleko od Surčina, daleko od klana. Ili nedovoljno daleko. 2021. Vukašin ima 22 godine. Surčin. Sa dvojicom muškaraca pravi zasedu. Čekaju u Mercedesu. Kad se pojavi Boris J., 34 godine, jedan od njih puca mu u noge sa kratkog rastojanja. Boris pada, krv na asfaltu Surčina.
Sva trojica završavaju u lisicama. Mercedes, Surčin, pucnjava. 22 godine posle očevog ubistva, sin učestvuje u jeziku koji je naučio pre nego što je progovorio. Pre toga, Novi Beograd. Tuča ispred fast fooda u jutarnjim satima, haos koji eskalira. Vukašin i dvojica drugova beže sa lica mesta. U pokušaju bega nasrću na taksi. Policajac u civilu ih primećuje. U haosu jedan od Vukašinovih drugova puca. Stefan R. Pogođen je u ruku. Vukašin je osumnjičen za podstrekivanje. Vukašin ima i treći dosije, hapšenje za drogu. Isti obrazac kao polubrat Mirko. Različite majke, različite adrese, isti rezultat. 2 sina, jednog ubijenog čoveka. Mirko odrastao sa majkom pevačicom u vili u Surčinu. Vukašin odrastao sa majkom Goranom u stanu na Bežanijskoj kosi. A rezultat identičan. Kokain, noževi, pištolji, sudski nalozi, prinudna privođenja. Kod kuće u Surčinu svekrva Milica gleda sve ovo. Majka Zorana Šijana. Sahranila sina 27. novembra 1999. Posle toga gledala kako unuci rastu i kako ponavljaju ono od čega je njen sin poginuo. 18 godina posle sahrane Milica umire. U 77. godini. Svi u Surčinu kažu isto. Tuga. Čak i posle razvoda svog sina od Goce, Milica je javno izjavila da je Goca jedina snaja koju priznaje. 2011. Jelena Vučković, Gocina ćerka iz prvog braka. Devojka koja je odrasla kod bake u Samajli, dok joj je majka pevala po binama, prijavljuje se za Zvezde Granda. Jedina u porodici koja bira majčin put, muziku, a ne očev i ne ulicu. Jelena stoji na bini pred žirijem, peva, milioni gledaju. Niko ne komentariše porodicu, bar ne naglas. Ali svi znaju čija je. 2 sina, kriminal, ćerka na bini. A Goca posle Zlatnog veka i posle Metaka nestaje sa radija. Ali pre nego što se vrati na scenu, priča koju Goca ne želi da ispriča. Vlasnici klubova i restorana koji joj nude nastup posle tezge traže nešto više. Pitanje dolazi direktno. Koliko koštaš posle tezge? To je pitanje koje Goca dobija redovno, iz grada u grad, od vlasnika do vlasnika. Cena nastupa i cena posle nastupa. Goca odbija i gubi angažmane. Druge prihvataju. Goca zna tačno ko je. Koja se bavi time, kaže bez imenovanja. Ali zna. Cijela estrada zna. Niko ne govori naglas. Odbija tezgu posle tezge i plaća cenu odbijanja. Manje nastupa, manje para. 2013. Goca se vraća. Ne u studio, nego na imanje reality showa Farma. Pred kamere koje snimaju 24 sata. 2 singla, Koga da krivim i Bio si moja svetlost, moja tama. Posle decenije ćutanja, konačno novi materijal. Pesme prolaze solidno, ali estrada se promenila. Nove pevačice, novi zvuk, autotune, Spotify, YouTube. Goca pripada svetu gde se ploče kupuju u radnji. Taj svet više ne postoji. Farma, 4. sezona, TV Pink. Goca ulazi među najplaćenijim učesnicima. 3500 evra nedeljno. Produkcija zna šta kupuje. Ime koje cela Srbija poznaje i temperament koji garantuje rejting. I odmah počinje haos. Vesna Rivas, pevačica. Goca joj prilazi pred kamerama, hvata je za majicu, diže na gore pred celom Srbijom i pita glasno, pred milionskim auditorijumom. Gde ti je implant? Vesna ne čeka ni sekund, udara, čupa kosu. 2 žene se valjaju pred kamerama koje snimaju 24 sata. Produkcija reaguje. Diskvalifikacija, obe, van imanja. Ali onda glasanje publike. Gledaoci odlučuju i vraćaju ih. Kad se Goca vraća, aplauz. Kad se Vesna vraća, zvižduk.
Na istoj farmi sukob sa Stanijom Dobrojević. Goca je pred kamerama optužuje za abortuse na nacionalnoj televiziji, uživo, bez filtera. Skandal traje danima. Novine prenose, portali kopiraju, Stanija odgovara. Goca ne povlači reč. Goca završava 4. u superfinalu. Nije pobedila, ali cela Srbija ponovo zna njeno ime. Ne zbog pesme, nego zbog čupanja kose na televiziji. Goca više ne zarađuje od muzike. Zarađuje od skandala, od naslova u tabloidu, od tuča i izjava. Reality ekonomija. Svaki skandal je honorar. Svaki naslov poziv za sljedeći nastup. A u privatnom životu Nebojša Tubić, nadimak Žabac. 16 godina veze. Isti čovjek koji je imao svoju verziju o ubistvu Šijana. 16 godina pod istim krovom. Novembra 2017. Žabac je uhapšen za učešće u brutalnom prebijanju biznismena Spasoja Miličevića. Palicama. Grupa muškaraca pretukla čoveka. Žabac među njima. Ide u pritvor. Iz pritvora prosi Gocu. Predlog za brak iz ćelije. Veridba preko advokata. Goca staje pred kamere i brani ga. Žabac nije ubica, on je duša od čoveka. 99. joj ubiju muža. 2017. joj uhapse partnera. Isti tip muškarca, ista priča, drugo ime. Septembra 2022. njen sin Mirko se ženi. Mlada, Bojana Rodić, devojka iz Titela, malog vojvođanskog grada na obali Tise. Tiha svadba u crkvi u Surčinu. Ali mladino prezime povezuje dve porodice koje je formiralo nasilje 90-ih. Bojanina sestra Bogdana Rodić udata je za Veljka Ražnatovića, sina Cece Ražnatović i Željka Ražnatovića Arkana. Dve sestre iz istog malog grada. Jedna se udaje za sina ubijenog komadanta, druga za sina ubijenog lidera klana. Dve sahrane 90-ih. Dva venčanja 20-ih. Venčanje kao most između dva groba. Avgusta 2021. rađa se Gocin prvi unuk, dečak. Daju mu ime Zoran, kao deda. Ubijeni deda koga nikad neće upoznati. Ime nije počast, ime je izjava. Ne zaboravljamo, nastavljamo. Crkva u Surčinu. Ista crkva u kojoj su krstili Mirka dok mu je otac bio živ. Tada je Zoran Šijan stajao tu u odelu i držao sina na rukama. 23 godine kasnije, na istom mestu, stoji sin, bez oca, sa mladom i sa prezimenom koje i dalje nosi teret 18 metaka. Goca stoji među gostima, ali kasnije kaže: uhvatila me neka tuga što sam sama i što nema mog pokojnog muža. 33 godine od plaže u Herceg Novom, 23 od raskrsnice i prazan prostor pored nje na kome bi stajao čovek u odelu. Goca i Ceca. Dve udovice 90-ih, dve žene čiji su muževi ubijeni u razmaku od 3 meseca. Šijan novembar 99. Arkan januar 2000. Dve sahrane, dva nerešena slučaja. Poznaju se odavno. Goca kaže da su išle zajedno na pijace, kupovale na istim tezgama. Ali posle sahrana odnos se ohladi. Ne svađaju se, samo tišina. Ceca ne čestita Goci kad Bojana zatrudni. Ne dolaze jedna drugoj na slave. Dva sveta koja se dodiruju samo kroz sestre Rodić. Goca to komentariše pred kamerama. Što se ne viđamo, ne znači da nema ljubavi i velikog poštovanja. Ali jednom prelazi tu diplomatsku liniju. Na kameru pita Cecu direktno: Arkan, junak ili kukavica? Ceca je gleda i odrezuje: nisam ja klinka. U pozadini svega stoji Žabac. U jednom trenutku odlučuje da javno ispriča svoju verziju prošlosti. Kaže da je Šijan izbacio Gocu iz kuće sa 2 dece, da ju je uhvatila sa drugom ženom,
da je Goca bila na ulici. Goca to odmah demantuje, javno i glasno. Medijski rat traje nedeljama. On kaže jedno, ona kaže suprotno. Vila u Surčinu, procenjena vrednost 700.000 evra. Kristalne lustre vise sa plafona, zlatni namještaj u dnevnoj sobi, bazen u dvorištu, kamere na svakom uglu, ograda oko celog imanja. Goca tu živi sa Mirkom, Bojanom i unucima. Instagram 35.000 pratilaca. Spotify 23.900 mesečnih slušalaca. Žena koja je punila dvorane od Beča do Hamburga sada ima pratioce koliko srednja škola u Novom Sadu ima učenika. Aprila 2021. umire Gocina majka. Žena koja je rodila na podu voza u Mećavi, koja je pevala samo za sebe dok pere tuđe rublje, koja je gušila talenat jer selo ne dozvoljava ženi da peva pred ljudima. Njena ćerka je stala na svaku binu u regionu i platila svaku notu. Stan u centru Beograda, ulica Kraljice Natalije. Gocino ulaganje. Investitor uzima kredit od 600.000 evra pod zalogu cele zgrade i beži u Rusiju. Nestaje. Sudski izvršitelji dolaze po stanove. Goca ostaje bez svega. A sudski izvršitelji dolaze i u Surčin, ne zbog stanova, nego zbog struje. Račun za električnu energiju 8.000 dinara, sa kamatama narastao na 30.000. Goca objašnjava da je bila 2 meseca kod majke u bolnici. Prelom kuka, demencija. Dok je čuvala majku koja umire, stigao je račun. Dok je stigao račun, narasla je kamata. Dok je narasla kamata, došli su izvršitelji. Žena koja živi u vili od 700.000 evra stoji pred izvršiteljem zbog 30.000 dinara za struju. Mirko se menja, bar s polja. Kad Bojana zatrudni, prestaje sa izlascima. Otvara tezgu na Bajlanovoj pijaci. Prodaje piliće iz Titela, sa farme porodice Rodić. Sam kaže, uvek sam bio za pošten rad. Prodavci na pijaci o njemu, dobar momak, radi kao svi. Sin lidera surčinskog klana na tezgi sa piletinom. Mercedes 600, zamenjen kantom pilećih bataka. Ćerka Zorana, Šijanova ćerka iz braka sa Gocom. Diploma ekonomije. Izbegava kamere, izbegava novine, izbegava portale. Jedina u celoj porodici koja nema dosije, skandal ili tabloidni naslov. Maja 2025. Zorana rađa ćerku u Americi. Ime Stella. Goca leti u Čikago. Baka po 3. put, daleko od Surčina. Jelena, ćerka iz prvog braka. Devojčica ostavljena kod bake sa 3 meseca. Potajno se udaje za Aleksandra Sofronića, ne kaže majci. Goca saznaje iz novina. 2025. razvod. Aleksandar je 3 godine vodio dvostruki život. Druga žena, 3 godine laži pod istim krovom. Jelena je ranije javno oprostila majci i rekla, majka mi ni za šta nije kriva. A onda isti obrazac. Njen muž vodi dvostruki život. Ista priča, nova generacija. 16. januara 2025. rađa se unuk Vukan, sin Mirka i Bojane. Datum, Gocin rođendan, isti dan. Goca sada ima 3 unučadi, Zoran, Vukan, Stella. 2 u Surčinu, 1 u Americi. Unuk se zove Zoran, ime ubijenog dede. Njegov otac Mirko ima krivične prijave za kokain, noževe, pijanu vožnju. Čovek koji ga je odgajao kao ćale, bivši član klana. Njegova majka Bojana, sestra supruge Arkanovog sina. Lanac koji smo pratili jasan je. Siromaštvo, kafana, ostavljeno dete, propali albumi, pištolj uperen u majku, klan, 6 godina tišine, povratak, megahit, hapšenje, ubistvo, sin kriminalac, drugi sin kriminalac, reality, venčanje koje spaja Ražnatoviće i Šijane. Svaka generacija ponavlja istu priču u novom kostimu.
Goca beži iz šupe i ulazi u kafanu. Beži iz kafane i ulazi u klan. Beži iz klana, a klan je prati kroz sina. Sin raste među ljudima koji su radili za njegovog oca i ženi se u porodicu formiranu istim nasiljem. Mirko prodaje piliće na Bajlonovoj pijaci. Unuk se zove Zoran, kao ubijeni deda. A Goca i dalje peva. Jer od svega što je imala i izgubila, glas joj niko nije mogao da uzme. Sve se zna, a ništa se ne zna. Okovi.